jalan tiga laun yayan laun laban mula tiga erengan de atas kuada tiga mangadian ben bula mak mangan made kilir jalan nak tikar merarang seratin tikar merarang apa amak tantona senengna bila ngabas mangan tanah tikang apa amak tantona bunga tantona bunga dekaniat lambe mula bekto samangken ayah dian tanah seneng semol leja tantona seneng bila ningal batara tantona wak pun pada rakon esak saya para lepala semulja pas esoting manara rekot esak saya para lepala semulja bila tunjuk kinaki aku ada jak labura na tantona neko putri ayu lepala na tantona senengna mada ambu pangantan neko pot toju neko pon toju kenging etih dari bapak ibu tuan rumah sekeluarga kaangkuy ngesaaki anak sedua anak yayan terjugan anak dian malar semoga anak sedua gak dintuh beda judu pasteh fitun wal akhirah amin Allahumma amin. Dek setuju para bela sing estua kita rojokeun senyenengaki kiring ya toran ongke dek palaminan Putri Ayu ongke dari pengkir bere toron ka di timur kemarke syuting beda neng di timur torele nyoan ati gaulane mangpot rana nyonya Nurwana saya juga dak panjenengan Nyonya Kartini samangken pondok Pak Bektona semulje
kok labalanati kayayan labalanati sanonta pun pada kompak semulja pun pada kompak kalena lena lambak mulah kak fator laban nyonyana sanunto pun pada nak potokina ki sanonto pangan tani orang sapona tantona seneng mon aniko taretan uan segendeng aniko tantona dari kelpu temur para akar je malar mau ke sana mete segendeng sakalangkong pangistona maksapi pangistona syarat-syarat aparing sangkolan Pak Muasu sekocak bapak mama sakalangkong rek sepo sakalangkong syarat-syarat panjenengan bareng sangkolan du bareng sang kolan lepalanana pun asara bunga dian ningal tidak pun ececer yayan gendeng wak sapi pun mareong kewak calon kerja aneka mak ibu suya sanoto pun ong kejukan dian rati sakalangkong semulga Ustaz Abdurrahman bila tikana pun ijajar sasat tenang sepak dua sepak dua
Saben-saben pada jemberna pada jember pada duh sakalangkeng pangistona paluhan sakalangkeng pangis nona simulja sakalangkeng lepela pangistona rat sarat paring sangkolan lek misnawen senenga tadak pada arwah bada ayana isal juken mama isal sanonto pun ngesto aki oreng paton ayah dian ben mama dian tantona seneng ayan ben mama yayan tantona seneng pilek mosah wiring segenteng andi niat bila ponte pegilek ki arasa betosan nonton sengak dikana patoro cak nak mula orang se gendeng anak mula orang se ratin ratin wak simulja ayana iil simulja Pak Ustad Asari Madane Kak Musah ui pun mare ungke aneka ayayosi nape pun lewat kak suri pun ngisto kaki
Esen kilek ki cek nyaman pas syuting ben menara rekod kuadena Putri Ayu seneng amak tade pada kak tade pada kak itu Bekto sananto ila polana pon pada kompak jauh semak pada apolong pada apolong pon arasa kinaki sanonto pon arasa bila anak ipangantani seneng kau lemah noro bunga bila nak foto samangken ipangantani hajat nak napa niate apa laben emak nak gula orang segenteng wa simulja Pak Haji Zainal sejuken wa kak sunawi ayana encong mun aneka sesepuh Bapak Sunar tentona pun pada ngestuak dia aneko bapak sale kak lili na penyunya mon kaneko cukena calon kerja tentona aneko rekemis arep kemis anak bule mon aneko cuken kakak mis cuma as kak abede jalan tentapun pada kecungan naki laban bule sakalian naki deki amarena iyo beekaser keseran seratin senengah bila nak foto pangantanina
Lapalana pon pada kompak pon pada kompak. Dari Telubeng Kak Abu Yasir, dari Telubeng Eka pikir Eka tangis bejengan sedako padeng.
mak pacet seneng aduh dudu bunga sanonto mak pacet bunga bila ngabas anak aniko pangan tani anak yayan nape boleh anak dia Anika pisan bini nape boleh anika nyonya nuruana nape boleh wa kakak sunato netandil sonoga terwa anda maneh sanonto aduh pacet nyaman ruak pas syuting arwah menara rekod pas kuadena aniko mak putri ayu mak pas asona aniko mak kenyamanan mon sapisan anika tak ada taran mon tantonaga tantona pada pasrana ningal putra tantona pono pada samporana iya yang gedaka arwah dian kejugan anak ben bule mak sakalian naki bila mare nana aneko esa akina asa terjana pala sanonto pon pada bunga apa pun emak sanonto mak pun arasa atas nama Semulje Nyonya Nurwana sekeluarga banyak nyampiaki matur sakalangkong bengedek sateja para ahli famili si ampun abarek doa terus tumung kuda potra kadito tak keduan babelis da ampun debuna Bapak Sohibul Hajah selain ucapan jazakumullah khairan menterbuka tetia tambana amal ibadah mungkuda Allah subhanahu wa ta'ala torjukan nyawan poci malar muka nak kanak sedua kadito beda cudu fit dunia wal akhirah malar muka tetia nak kanak sesampurna si abang temung kuda rek sepodo torjukan si aku dadak konsator agama sekadar patua dari batan daula sakaca bunga letter satu sasarangan Bismillahirrahmanirrahim kalaban nyebut asma Allah sesifat rahman terrahim muka onlia barokah muka kaina syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin sakadito acara pengesahan nadar otabai ponnya dari Bapak Sohibul Hajah korang lebihna dari badan kauda sakaca sasarangan hanya ona sapora akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah ihdinas siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi